social media ono koi tongmani kabang ma nokha te edisini CEM bo accident ngai bo poni Facebook page ni bising tino kabang ma borok no rang nangai tongo 2 ghonta ni bisingo na rang bek khaira nai amono dairo hodi rok ni mane amo bosu jara te ko boita mo phirok nani moso aw tini phongo basai ang nokha chata sar chata ro ang Facebook account khulokgwi kena nokha ani ro messenger ro phaikha ani ni mungui omhai ngui tongu nge kubide hai hini sungai bu tongu nge baksa bu sukhe barang roi ro homani screenshot obu ani ro hokha nge omutu teli dalar ang kono accident ya teke buno rang bu sanya messenger ni through te whatsapp ni through te ke buno rang bu sanya omutu teli fake account khulokgwi je borok ani image no nosto khainai hamya khainai hne wan chungnai bo ama hai samung khaikya nge ang kila PSO bu FIR khaikya cyber crime o je borok rangna nai boni account number of Google Pay ni account number hne mobile number ro mani bo makha bono bu haine screenshot ke kabangma borok anor hobai kya je borok no borang sango bo Google Pay ni mobile number hokha age rang bu koyekjon ni borogo nakha 2-3 jon ani thaniwa rang nakha nge ang ani Facebook profile bu post khaikha omo fake ani Facebook fake account khulokgwi ke bu hai sam khai tongkha sotorko tongmadi hai khanoi ani Facebook account bu ang suiwi rokha ko hingke haisi ani mongoi account khulokgwi same profile picture roi friend request khaikha ang lukurok no koinai ni musu kisa se khainai bedi ani timeline wo thangui nai kha hingke ani Facebook account omo 2015 ni sekang ni simi ni khulokjak tongo nge back date thangnai manu plus ni program ni activity daily no tongo ani Facebook timeline no nge kubui dala no identify khainai ni easy je boni Facebook je nokol khainai boni account no hingke sini program ni activity no yakhanai ani wo hingke no nai day to day hour to hour sini ani Facebook ni timeline wo sini program ni activity post khaijak tongnai nge aro no suja ke identify khaimano omo asol CEM ni account te nokol account hingke mungsa kerinai same photo roma bai same picture roma bai bo nungya nge te kaisa ang koinai ni musugo je Google Pay sin rang danai rok no sanja khainge identify khaimaya emotionally ba hothat khiwa songmaya phanang khana roi bai ang sanai ni musu kisa identified khaire ni thang sabole CEM ungui bino emergency rang nang ha rang ro di hai khani sanai ba ang tini accident phangkha ang ke bune thani emergency ha ke rang saya sana ni nang ya tani ge sungta official post hol khai tongu government ni chini facility tongu a jaga hospital tha hanke thong government ni ne joto doctor ni kharas boros thung nu ongui thangnai jang ke buni thani treatment ni purpose rang sana ni nis nang ya omo kaisa chung sinani nang joto lukrok sini nang je CEM tu tai tani bo bini thani 1000 5000 6000 khlai rang sanai ba ani personal rang kri ngui mana apane government ni je facility tong abo bai ne a jaga ang treatment khaijawi mana jahani bangai ang koine ni musugu sawani musugu kebo omo haike sanja khanke tarodi omo dalar hnei wansok di kata bo abo mada manjak no bo ma hai khaw wansok abo obosoi manjak nai tani ke boni Google Pay ni account number mobile number bor hojak boni bo mungso khai tongu identified inkha bo mung identify ingjak police verification ni bangai roi hojak omo disclose khaimaya sawi maya তোমাকে পুলিশ নি থানিও আং থুংনো ডিটেইলস রই রজাক 1-2 ঘন্টা বেশি ওন সাইবার ক্রাইম রিপোর্ট প্রপারলি সগনাই অফিসিয়ালি বু এফআইআর খাইজak ফিনাই বনে এগেইনস যে দালার খাই দনাই ফেক অ্যাকাউন্ট খলগৈ ওম হাই খাইনাই ব পানিশমেন্ট মানাই আং পুলিশ নি থানি পুরা বরসা সাইবার ক্রাইম নি থানি পুরা বরসা ব কয়েক দিন নো ও অ্যাকাউন্ট খলগনাই মা জানাই তানিকে বনি যে চালাকি খাইমানি ওম asuk salak niya haisi account mobile number roi ke borang sanai omo online transfer nanai omo asuk mane soitani dimag kri boni thani
chudu mane bukami si hai si hani bangai ang asa khai bo ma jang nai koi din no ma jang nai nge ang ti bu koi nan musu fi je Facebook go ani mongoi account khulokgwi friend request rohojan nai rong bang sanen musu ang tabok latest ke bono friend request rohya tani ke ani ro jaga already pungpai ja nro jotno saiman 5000 ka kha hinki ke bono friend request rohoi meya te accept bu khai meya ani ro 1000 ni 1000 ni upor friend request sok khai ja ang oro tongnai no si ang account mane friend hisabe accept khai meya ye total ke ang rohoni proshno sikri risi roho maya ang rohoni hompasi ang khoroksana friend request khaina hinke tini kok salale haje pa mane VIP borbai kok salale hange Facebook ning nana hange khoroksa unknown borok no tangwisi ang friend request khaiwe bus tangwasi accept khaisi ri hoi khai manau total ke bona ang tawo rohoi maya accept bu khai maya yang pilaw sakha ani timeline no thangdi ano identify khaina ni bangoi chini program activity no nai je fake account bono hange program activity no yang nai hani bangoi ang barbar no koine musu ani mongoi ke bo fake account khuloknai na identify khaina ni easy timeline no thangdi profile picture nai di program ni activity nai di aske no manai